لکوبانی دو زاروک جبو عسکری هاتنه برن مالباتین وان دبیجن جوانین شورشگر کچین وان جد بستانی رواندنه. مالباتین هر دو کچین بناوین سوسن درویش کو تمنی به 14 ساله و نسرین حبش اوجی 16 سالیه. مالباتین وان جرو داوی را گوتن کو کچین وان روژا 21 و مهه جالی جوانین شورشگر و جد بستانا گند آشمی یک کوبانی هاتنه برن و حطانها او نزانن کچین وان لکدرینه. او هر دو کچ جیرانین هفن و دبستانا گند آشمی دا دخواندن. از بچم کوبانی جلیل حبش دایکا نسرین حبش لقال منا جليلة خان مرحبات بخيراتي كاج مرة أنا خير خدا التابع بيش ام رجاء مية بيش سرجاويم كرمك بني ركات تخوزي تش بيجي سركجا رجاء بريت استغبن رجاء مية جواج مظلوم عبدية برا كاج كون فاقرني كاج من واحدة از بتاني ما كاستك لبام تاني از تاني ما جيزونن كوكي مدبينة دبيسة از بتاني خواه كاسي مزاري حاليك لدارك كورك تيزكشي واحدة هو تنج مكتب الروكرنا قلتي ام هوا او ميفاني وانا مش ما بمولي خواكينا ايش دكنا ممكنه حرب قيسكون دكنا ممكنه ودبن ايه مش 16 ساليه نسرين حبش حوالي خواجي 14 ساليه چوكن لامجي چرا كنا بر مكتب انه كي جي مكتب بغرنا سبا خاطري قيسكون كنتن دربين جي مكتبه چرا واني دكلمه از نكم اسكب بولا بمجال المخي از نستغم از جانيش از تحمل ناكم از آوری که بر ما خواه از نکم رونم کسی از قیزی خواهتن غرفه که دانه از نکم یعنی برش مرا از رجا مرج مزنوم عبدیه بس برا قیزی مش مرا بگرینه قیزی من وحید نسرین درویش وحیده اها حبش جليلة من كوبانينا وش قندي عشمينا وش الشبكه خذ شبكه خراب ازن جيرانك تجيه او جديا كتشدنا اول جمته آره ایدیش دیا کاچا دنیا کاویجی اما کامیره بده ازویجی ببینم اجی دایکا کاچا دنجی ببینم آها هون جیرانه هفن مرحبا ها تجی کابیجا خوش کامنت خازی چه بیجی کاچا تجی هاتیه برن او مجی چوش تا چو مکتب عمر 14 سال این 14 نبونه جی یا سوسن ایته وطن جندر بابا دینه نسرین چه ویجی یعنی اوجی ویرا رابیه و نسرین را بالا خار رابیه آدی گوتی و حردیان گوتی هم میوانه نسرین نه هم که هنه مالی وانه مجی رابیه به ویرا رابیه چی حیا که زوری درکت نه و دی وانه که قد حردی چه کرنی که چی زوری مکتب دوانه شوپه و پیرا هم پیکاتن هم کور پرسکند بی پیچ بو نزانه که بریه بروج برنه هون نزانه الکدرینه کچینوه نه هم چون کی جا خوابی او دکن و کی با کی جانی کوبانی مسئول کی جانی او دبی معنادی و وقت دینه وانادی لیوا قیسکانا پیچه بون خاطف بون هم کلش کومر نبی هم کش که پرس کنه هر یعنی کدو هر پرس کنه کسی که دیدیه دما کو نسرین و سوسن برنه طلابون زوری مکتب طلابون دیتنه یعنی زوری مکتب او دیتنه جهندر دما کوج مکتب در کتنه برنه یعنی دما کو چونه مکتب برنه آری و ما مستاج دبی نظام گوتی و هم میوانه وانن یعنی مشک نکریه نظام بی قیزکن و اون نظام کی نکو جارا داوی هون کنگی بقیزی خورا کچی خورا و دنکر هون آخفین ما نادم بيتر نه ما نادی و ندی وقد شبان يعني بري وي قد زاروكي وكاتي وجورا ندغوتن كوي بتشن يعني وي بمينن كي تلفوني وانت كي بورا دنگدكي قد شو بي والسر وانتن ابون نو ناغوتن تور نهاجا في چونه گيتن ابون هاجا تشتي الكدرينا نها هو نزان الكدرينا نو نزان لكورن قيمة زانه با
لی چرا هم دخوازن که مرا بیجی مرا ساعد بکی بکە دییان نسرین که از دیان نسرینێژی ببینم جەلیلە حەبەش کە دیان نسرینێژی ئەگە ئەزانم ئینتەرنێت جەموە خراپە هەول هون خون وەڵا جەلیلە هون لەوێ دەرێ مەکتەبە زارۆکان هەیە لە کۆبانێ زارۆکان vedigerînin biçin wê mektebê ئەم چوون ê çi dibêjin ji we ما چوون ئەم چوونە وێ مەکتەبێ و نێڤی وان ڕاکردن و قیزک یەک 16 ساڵی یەک 14 ساڵی کەچک وەختە کەچکۆ مژیر یا بچۆ مەکتەبێ دەخەودا ما مدەنگ لێ کرد مگو ڕاب سعات حەشت بێ ڕاب هەرە مەکتەبێ گو ئەز نارم کەچکۆ من کۆ بەرێ شور کرێژی پۆشمان بوو گو ئەز نارم من بزورێ کەچکۆ خۆش خەورۆ کرد شاندا مەکتەبێ ئاچ تو چی سعات حەشت و نیف دەرکەونە فرساکێ ئابتێن وان دەبن Aha. Başa hûn wara naewî ku mekteba hûn çûne cem wan ji wara negot em ê ve we navî wan cem xwe yazmîş kirin nivîsandin gotin em ê zarokê we vegerînin نێڤێ وان یازمیش کردن نێڤێ وان یازمیش کردن Gotin em ê zarokên we vegerînin جۆرە گۆ قابل نابن وێن وا vegerîne û ne ravane mezkirin me vedgerîne hîro heft rone Aha we qet berî biçe hevalên wê hevalên zarokên we keçên we nabêjin li ku derê ne li kobanê ne nabêj li kobanê ne birine cihekî din ecebe hûn nizanin em nizanin li kurin nabêje li kurin dibê bes em wan ji wan re vegerin vana çûkin ê em ji wan rica çûkin lê dikin 14 salê 16 salê biçûkin وحیدان گو نابن چطور وحیدا دبن و کچکی چوک 14 سالی دبن و 16 سالی دبن نگو وحیدا نابن د مظلوم کوبانی فرماندار گشتی حسده دنگی و بهیست ریوبریا خسر دنگی و بهیست جوان شورشگر دنگی و بهیست هر کسی دنگی و بهیست و هون جوان دخوازن کچین و وگرینن یک 14 سالی یک 16 سالی او کچ برای المکتب بینش مکتب و دبیجن برنه خدا جوان راضی به بس هم کچ خواهد هیوی دکن کچین و وگرن کچین و وگرین تمام بکنه برا خواندن خود تمام بکن برا خواندن خود تمام بکن و دیستا آره هونجی زرار نگینن خواه هنکی صبر بکن خواه تعده نگینن خواه صبر بکن و هیوی دکم زاروکن و کچین و وگرن و جاره کدن بچنه دبستان خواه زور زور سپاس جلیل حبش و نایل عثمان دایکن نسرین و سوسن کو دبیجن جوان شورشگر کچین وگرنه ای سوسن پیرکا خان ساخشی جلتالی خستی جانده انشالله تشتک نابه سلامتی به و کچین واجی سلامت وگرنه جمع و بچنه دبستان